Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today Carola Jim the Caterpillar Men of War. Doing a King Link, of course, and I've been on the president, Dr. Joshi Rimani, and also Severa Peres Rangane. Yeah, so it is 21 June Jim the Caterpillar Men of War. Of course, if I enter this live video, unfortunately, I delete Marako, Anna, we download the Yanok, I delete, as you can see, nkarhi a ku ri ma 8 loko a fika endla this live video. So if you vula Africa, if you twa fika vula this point, of course vaseketeri va Men of War ma swi tiva ku Men of War wa mi rhandzi khale vhele hi nga ri ku cineni, so ya ku cineni ku nga ri khale, ya ku sakeni ku nga ri khale, ya le ku tirheni kahle eka project ya Men of War, le ku tirheni kahle. Ni ta va ni ri na dlanyoka, ni ta ni ri na dlanyoka, ya ntandari na dlanyoka. Album yi balansini vula ku sofa yi tsariwe kahle. As you've heard, so project yena yi ta yi ri ku tini, a nga ta kha tirhisana of course sofa na vanhu vo fana vo dlanyoka. So dlanyoka mi nga n'wi tsundzuka hi loyi a kha a ri la Dr. Joshi Rimani. Hey, a yi suke kusuka nyimpi liya, video yi kona kwala ka channel FM nga se yi vona, ta vekela a link on top comment. So video ya haya mahlweni i tlhela a fika a vula this point. I'm not sure if ko marketing strategy or kanjhani, or fike hi twa a fika a ku yi koho ngoma ya matimba ngopfu, ngoma ya matimba yi koma yo ta dzinini ka gaza lembe leri. Bifi yi ta va koho, bifi yi ta va koho, mara ku le ku tirhweni, leswaku na ku ya bifa ni vheni patsa va ri 3 patsa vanharhu loko hi bifa lembe leri. As you have heard, then vela no hey, at least swi nga antswa mani phela. Hey, lipo poison like hi beef kusukela last year loko hi cheka 2023 na 2024 a va la ku dlaya hosi ngome the post. A va yi bini beef ngwe, a ni tivi yi nga yi miyerisi yini kumbe yi miyerisi hi swo, a ni tivi, mara vulala ntiyiso it's unlike hi va yi hlaserini ngwenya. Vulala ntiyiso loko hi cheka kusukela 2023 na 2024 va hi hundleni beef strong. So at least Men of War yi nga pfuna because ka beef we know di strong. Mi nga ma hleketa last time loko di humesa project a ku ri 2022 na beef a yi ri kona laha, na beef a yi ri kona. Ni nga vula loko project a yi tirhe kahle, ti-tracks ta beef a ku ri timbirhi ne, a ku ri na track yo fana na track number 6 ya Solana, that ku before hosi ngo of course ta sala rokete la mani Solana, na track number 4 ya Kanyoko. A va beefwini laha na xo nge rhangani, mi nga ma hleketa and stuff like that. So ka beef distro kumbe xa dinga lamulela ngwenya hosi ngove ku hey a va yi vavisini beef ku lala ntiyiso, va yi vavisini na yona. So yeah, la update yi fika kona sweswi wun'wana nga vutisa ku why hi nga ri ku updateni about Men of War. Swi kahle leswi hi swi hlamula, it's because ideology ya Men of War when it comes to politics ku ya ka ADP a hi hambana hi mavonelo. So I was like swi tlo loko hi nga upload once, loko se channel yi vuyini ku a swi tlo hi nga upload once because swo ni ta famba ni kha ni kaneta video yin'wana na yin'wana ya yena. So ni vona swi nga ri necessary and stuff like that. However loko se swi ta hala ka beef, hayi va hi kha hi twanana swinene, hi vona mhaka leyi ku at least ku swi balansa swilo. So hey, kumbe a nga pfuna because hey phela loko tlhela va fika va beefa hi December like against hosi ngove, a ni tivi swi ta endlisa ku yini, a ni tivi because ni loko ve kha hi cheka yena Benny Mayengani production ya yena sweswi yi powerful swinene ku vula ntiyiso. Like I mean standard xa yena xi vuyini na yena loko u fika like a tlhela bava yin'wana beef hey like na le ka Dr. Joshi Rimani, and also lembe ri landzela ku tlhela ku vuya inani Nhlavo ho ze lan'wa ma swi nga tika swinene ka hosi ngopfu. So at least Men of War swi tikomela ku ta kha vuya koka a nge ze a vula release date ku ta humesa rini, mara hi ta hi kha hi vona ku swi endlisa ku ni ngomu ka subscribe hi ta hi kha hi swi landzelerisa hi leswo. Wa nga xa simuro wa vasati wa xa simuro mahelo xirami lexi wa murho mahelo sure hola ya buka la
veri ngwanyele a yiva ma-ovacado kwala so as a punishment a yi boheka ku va yi dya ma-ovacado ya gaga or else a va yi layita lucky enough veri ku ve ku fika maphorisa hi vo va nga yi ponisa